bogojavljanski običaj koje treba poštovati. U pravoslavnim hramovima širom zemlje slavi se bogojavljanska vodica. Za nju se kaže da ima lekovita svojstva, običaj je da vernici uzmu malo ove vode i ponesu je kući. Da bi bili zdravi tokom cele godine njima treba da se umivaju. Također trudnicama treba dati bogojavljansku vodu, posebno onima koje su propustile termin ili ne mogu lako da se porode, da se naglo otvore kao nebo i rode zdravu decu. Želja tačno u ponoć. Staro narodno verovanje kaže da se na bogojavljansku noć tačno u ponoć nebo otvara, a srećnima koji to primete i zamisle želju u tom trenutku sam Bog je ispuni. Također treba da se setite sna koji ste sanjali u noći između 18. i 19. januara, jer oni predstavljaju poruku od Boga i svojevrsno predviđanje događaja koji slede. Slobodne devojke mogu saznati za koga će se udati. Ako neudate devojke žele da se udaju, tokom ove noći mogu saznati ko će im biti mladoženja. Naime, u noći uoči bogojavljanja trebalo bi da stave ogledalo pod jastuk i sanjaju čoveka koji im je suđen. Kupajte se u reci za zdravlje. Na bogojavljanje pred zoru kupali su se u reci radi boljeg zdravlja, ali su ovaj obred mogli da obavljaju samo zdravi ljudi. Iz tog običaja nastala je trka za bogojavljanski krst. Naime, časni krst se baca u reku, a mladići, a često i devojke, takmiče se ko će prvi do njega doći. Ono ko prvi dopliva do njega pratit će sreće cele godine. Starije žene u nekim krajevima na bogojavljanje predviđaju kakva će biti godina. Naime, ako tog dana bude mraza i snega, veruje se da će godina biti plodna i obrnuto vedro vreme znači sušnu godinu. Prognoza vremena pepelom. Na bogojavljanje treba izaći na vetar sa malo pepela u ruci. Zatim se pepeo pušta da bi se utvrdilo koji vetar je prešao, odnosno koji vetar je bio pobednik na danu prelaza. Ako duva istočni vetar, do godina će biti sušna. Jugo predviđa kišnu godinu, a zapadni vetar plodnu godinu. Izvor ALRS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.